अहानबदा मरुअब पाव हौखिबा मे तांग अहुम लिसिंग अनि कुनहुमदोइदगी थोलखिबा खंगहौदबा इरांग अदुदा मतांगना मतमना याखिदबदगी मरैबा मफुरुप नुंगसीजबा नाहा कयाना थौना लेना चोंथोरखिबा अदु मरा लेरबा मिसक ngakta तागदौरिब्रा हाइबा वाहंग पालिबा लेंगाक्ता कोकोमिना वाहंग हंगलकली अमसों मणिपुर नागा एमएलए सिंगा नागालैंड की चीफ मिनिस्टर का लोयना होम मिनिस्टर अमित शाह का तोंगाना चीफ मिनिस्टर 𝐲𝐞𝐰𝐬 यावदना उनखिबगी मरम करिनो हाइना सीएलपी लीडर के 𝐻𝐸𝐯𝐞𝐰𝐬 वाहंग हंगलकली खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी ने संदोक्चरिबा निमिदांगी मणिपुरी पाव मियेंग ताबिरिबा पुमनमपु अहानबमक्कदा ओंशम लिरना तराम नौजरी हौजमियाम द पाव संदोकना पिजरी हौखिबा मे तांग अहुम लिसिंग अनि कुनहुमदोइदगी थोलखिबा खंगहौदबा इरांग अदुदा मतांगना मतमना याखिदबदगी मरैबाग मफुरुप नुंगसीजबा नाहा कयाना थौना लेना चोंथोखिबा अदु मरा लेरबा मिसक ngakta तागदौरिब्रा हाइबा वाहंग पालिबा लेंगाक्ता कोकोमिना वाहंग हंगलकली कोकोमी की माइकई की थादोरप चेरोल हौजिक मणिपुर चथरीबा चाही अहुम हेलबा इरांग असिगी वारोशिन असि मियाम फाब पुनबा इरांग असिगी वारोशिन पुरकपा ngamgadौरिबरा हौखिबा ममांग थादा नागा मिचम कया फाजिंजुना नुपीसिंग थादोकलकलबा मतुंगदा नुपासिंगबना मतम कया मफम मरंग खंगहंदना थमख्रगा कायनाथंगदा असिबा हकचांग ओइना अदुसु मियोइबगी लिचत की वांगबदा यंगहै उहैद्रबा मवोंगदा फंखिबगी थौदोंग अदु ngasiदी कुकीजो काउंसिल ना इफोंग फोंगना मखोइना हाटपनी हाइना मरान याजरबा फावबदा स्टेट अमदी सेंट्रल लेंगाकना तुमिना येंगदुना लेरिबा असिना शांति लाक्तबा होनबदा लेंगाकना थबक पाइखत्तबनी हाइगदौरिब्रा अमरोंदा मयुमदा लेजरबा मिचम मियामदा किहन खंगंदुना फाब पुनबगी थबक अमुक नौना चथरकलिबा असिना लेप्तना असुमक चथरकलबदी मसिदा कोकोमिना तुमिना कैदौनुंगदा येंगदुना लेथोकलोय इरेबाग इफुरुपना लेखा ताना मांगबदा ngasiगी famnairiba सिंगसु अदुमक लेखा ताबदा पुन्ना याउमिनगनी हाइबसी नहौनना अमुक हन्ना निंगशिंबा फै हाइनसु चेरोल असिदा मखा तारी मणिपुर नागा एमएलए सिंगा नागालैंड की चीफ मिनिस्टर का लोयना होम मिनिस्टर अमित शाह का तोंगाना चीफ मिनिस्टर 𝐲𝐞𝐰𝐬 यावदना उनखिबगी मरम करिनो हाइना सीएलपी लीडर 𝐻𝐸𝐯𝐞𝐰𝐬 वाहंग हंगलकली बाबुपुरादा लेबा महाकी ऑफिशियल रेसिडेंस पांथोकिबा पावगी मिफम अमदा महाकना मखा ताना हाई मरुइबा मिफम अमदा चीफ मिनिस्टर लेना लेना महापु यावहंदना नागालैंड की चीफ मिनिस्टर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर लोइना मणिपुर की डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर लोसी दिखो अमदी एनपीएफ की एमएलए सिंगा होम मिनिस्टर का उनखिबा असि करी मरम गिनो हाइबसी अचौबा पॉलिटिकल की ओइबा क्वेश्चन अमनी थौंग असिना डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर लोसी दिखो अमदी नागा एमएलए सिंगना चीफ मिनिस्टर दा थाजबा लेतबरा हाइबा वाहंग अमा लाक्ली हौजिक हौजिक ओरिबा फिबम असिदा हौखिबा तांग 25 दा फमखिबा मिफम अदुगुमना अतोपा फुरुप सिंगी नसु तोखाइना फमलकलबदी करी ओइगनी लाक्लिबा पॉलिटिकल की ओइबा अचौबा क्वेश्चन सिंग असिगी मतांगदा पालिबा लेंगाकना मियामदा ट्रांसपेरेंट ओइना पुमनमक अदु वखल ताहनबियु हाइना महांगना अपील तौरकली Honorable Home Minister Amit Shah उनखिबा मणिपुर की डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अमसुंग एनपीएफ की प्रेसिडेंट एंड ऑनरेबल एमएलए अवांगबो न्यूमाई अमसुंग मणिपुर की मिनिस्टर सिंह एमएलए सिंगा लोइना नागालैंड की चीफ मिनिस्टर
Nifyor Raiwo, Amadi Deputy Chief Minister Nagaland, Sina Sigomayam se Puna, Honorable Home Minister Unakibase, Masida Asoba serious soba question nama lakwa Manipuri context da. Maramdi Manipuri Chief Minister Laina Kari Maramgi Damakta Nagaland ki Chief Minister Kapuna Tahu Unakibano Haivasi politically asoba question nama lai Masina Maram Kanda Manipuri Lairiba the ideas of Manipur, the political systems of Manipur. See, pura masdesida. So, what question can lie? Masina Lairiba question the Manipur Chief Minister C. Deputy Chief Minister, Honorable MLA, Awangbo Wilmai, so Deputy Chief Minister Losi Dipona. Manipur Chief Minister that has a word number one. Asugumba high level meeting with the Manipur Chief Minister Yahuntana, Unari Sikarikino. And on the other side, Manipur Chief Minister Nayaba, Pibi Maram Karikino. Maram di Masigi government nase, double engine government, central su BJP Gilangaklay. State the BJP Gilangaklay. Maramadu Masi, a simple political question, or Manipur Gilago, the present situation of the lady, Saranava, violence, community Kudamaki, lady, but tensions, a city, lady, Bomiam, Sigi Marata, a soba, questions in lie. At the same time, Masigi, similar meeting se masi atopa community na amo Manipur Chief Minister Laina Deputy Chief Minister of 𝐶𝐢𝐯𝐞 then adagi Nagaland Chief Minister yaw atopa amo Amisha the Prime Minister unara agadi aduna kramay to Nongshum Chingthakta Lairiba Pambaina Luchingba UNLF ki Lanmi Singlum MPA gi Chanigamodra Humtui Suba Marching Battalion na Lengaki order ni haiduna mafamadu thadokuna chatkiba thoklabadi miyamna makoibu sagai gi maitan ashibani khanduna makoibu miyamna boycott tawgani haina iramdang kanbalub ikal gi ima Singlum ki convener 𝐋𝐢𝐯𝐶𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬 फ़ोंदोखरे Wafam asi nongshum chingthakta leiba MPA ge battalion asibu anirak shuba oina laingakna lawthoknaba hotnarakpa thongdokka mari leinana miyamna haurakhiba ihauda फ़ोंदोखिबani battalion adugi lambi singbu nongshum uyumpok amadi masigi akoibada leiriba khunja singna thingkhiba thodok aduda 𝐋𝐢𝐯𝐶𝐞 na hai thasigi taranipa da फ़ोंदोखिba pauche singda laingakna battalion asi lawthoklani haiba thengnarakpadagi miyamna haunaruba tawdana haurakpani makoina chathaba Chattaba yaroi hairabadi Kulai Singh thamlamgadabani mama oibi Singh awang maikay asi ngakjaragani kanigumba mafam asida Central Force thamlabadi khunja singda santi fanglaroi lau singuba ngamlaroi maramasina battalion asi chatkhigadawba oirabadi makoyi Kulai Singh sinaramu mama oibi Singhna khungang asi ngakjahoragani loinana hairiba MPA battalion asinasu India laingaki order ni haiduna thadokduna chatkhiba thoklabadi miyamna makoibu sagai gi maitan asibani khanduna makoibu miyamna boycott tawgani haiba wafam sing फ़ोंदोखि amaromda miyamna haurakkiba ihau aduda ikalgi General Secretary Sarangthem Ramesh Maiteina hai battalion asi leibana mafam adugi akoibada tariba khunja singda aki tujungba leitana santi oina leirakpani loinana chingkhong chingya da leiriba lawfam sing uba ngamnibani masigi sumathakta hariba battalion asi chahi asigi April thada lawthoknaba hotnarakpadagi miyam haurakduna thingba khakta natana khundrapong kendragi MLA yauna United Committee of Pukhao and Making Dolai Thabi JP Ramdam Kanbaluf amadi BPF Sinamgi Mihut Singha Chief Minister Yumnam Khemchanga unaraba tungda hairiba MP battalion asi lawthok para
कोबेगी प्रजा सिंदा सोलकदब लेरबदी इरांग असि लोइरब फावबा लेंगदना लेहलगनी हाइबगी थाजब पिरखी अमदी अइब चेरोल पिबियु हाइरुबदा अइगिदी चेदगी चिन्ना हेना चटपनी थाजब थंबियु हाइबा वाफम चीफ मिनिस्टर मसाना फोंदोरखिबा सुलैख्रे अदुमोइनमा वाफम असigi तैना ओनबा मओंगदा बेटालियन असिबु अमुक लौथोकनबा होटनरकपा हाइबसी यामना लाइबक थीबनी करिगुम मफम असिदा लैरिबा बेटालियन असि लौथोक्तबा यादबा लैरबदी स्टेट फोर्स सिंगना महुत सिनबियु करिगुम सेंट्रल फोर्स हमलकप थोगलबदी अतेन मतमदा खुंगंग असिदा मिसी मिना सोइदना नंगनी लैंगाकना कंडेम तौरगा तोखिगनी मरम असिना मफम अदुदा स्टेट फोर्स ना महुत सिनबा नतना लैरिबा बेटालियन असिसु लौथोकपा यारोय हाइबा वाफम सिंग फोंदोखी नोंजों की सिंथकता लेरिबा अखोई एमपीएससी अखोई ममांगा जून के डेट 18 अदाइदा अखोइना प्रेस मीडिया दा फोंदोखिबा दुगुंबा नोंसु ममंगी फैयेन दा लेरिबा एमपीएससी लखथोकनी हाइबा दुगुंबा कनो मखोई थेनेजबदगी ngasi ngasi अखोइना मियाम जे हौनरुबा नाइदा नाइखोई थोला लगा माइखोई माइगाइसगी ओइना अखोई अखोई हाइबा मफम सिदगी एमपीएससी सत्खिबा सुंगा यारोय हाइबा वाफम दुनी अखोइ ngasi तौजरिबा प्रेस कनो सी अदुना अखोइना ngasi अखोइसी अखोइगी ममांगी अखोइ एप्रिल की तांग 13 दसु असुमना मखोइना सत्कनी होंगनी हाइदना मखोइना मथक्तगी खंग खंगदना अखोइ ऑर्डर अमगी मखादा थोलकपनि हादना मखोइना हाइबिबै मतुंगिना अदुदसु अखोइ सीएम अमदी होम मिनिस्टर उनदना अखोइगी मखोइगी यामना थाजबा हाइरिबा मफम असिदा अखोइगी यामना चावबा दुगुंबा माइगैसिगी अवांग माइगैसिगी ओइबा लानफम अचौबा लानफम ओइखिबा मरमना अखोइ हारिबा मफम सिदा मखोइ लैतबा तारगदी अखोइ मफम सिदा लैबा फियो मगन हे ngasi makhoi sakha khoi nongan baga khoi mafam se thadoga phiyo yomaga chatpa haiba je khoi gi lengda phirem ni tawba aduga ai khoi na hariba sakhiba taraga di khoi gi ai khoi hariba mafam sida makhoi na khulai phungpu puba yarai khulai sing si mai bem da sinaramu ai khoi makhoi na sakhiba chatta ba de haraga su makhoi na phattana logani haraga ju india government ama state government ama khoi busida mafam je sum tan thamoi haraga su ai khoi na imai bem na khulai sinaberamu aduga ai khoi na mai gai se khoi na imai bem na nga kani ai khoi su training lai na ai khoi kangai ba singa na wedam khoi सेम सारा है वफम से अखोई अवांगम से ngang na bakidam ko सेम सारा gai jarabani aduna ngasi ngasi ma khulai sinabira mo asi chaptaba yadi haragadi aduna haiba अखोई haiba मियाम सिंग asi हंगरुबा दा खुंदा पम केन्द्र मियाम ना माइgai सिगी ओइबा अखोई थोकचार इबनी aduna ngasi ma khoi sungchat chatpa yaroi aduna mamangda April 14 da makhoi na CM asamangna अखोई दे मागी प्रेस माना खुदक अखोई उनबा मतम दा मियाम दा अखोई ना थाजबा अखोई कइगुमा अखोई सिगी मफम से इरांग लोइद्रिबो मणिपुर की इरांग नेम थाद्रिबो मागी मफम दा हजनद्रिबो हारिबा मफम जे थादो लरोय हाइदना अखोई दा थाजबा मतम दा अखोई ना सी आई बसिरोन पियो हाइजखी अदुबो माना चिन्ना हाइबने हेना मागी दी अदुगुमा कनोनी थाजबनी सट सुंचत चललोय हाइदना अखोई दा थाजबा पिरखगा ngasi karigiनो मखमा इ करी मियाम नो सिनेबा अखोई ना मणिपुर दा kangai pakta state government na yengbiriba India government na yengbiriba si akhoi na sunga yaning dreba tuna sina central force lairagadi akhoi makoi na mafam khuding na tawiba makoi na miyam bu thajaba manghaliba sumaina akhoi siga dasu akhoi singyong jingja da lairiba akhoi low singja ama ta uba nga marai akhoi hujik wariba sinmi mayam na basi suba ngong khandana lairiba mafam sida amakoi na makoi na mathate laigiba da akhoi se suba nga marai aduna si praja miyam na kaya hoyam na akhoi miyam ja thak pangam dori bnai bo pham jang ni ai koi na ma koi na ma sin cha khaba ai koi ma na moi na ha cha ki ba ma khulai ta ni koi phiyo ma ka koi ai koi ma koi cha ka ni ne koi na si tham jani ngi se matang sin la ka चामग निफु तरुक सुबा हेलेन एडम केलर की मपो कुमोन सिंजमई चिंगा मतकता लैबा रिलीफ सेंटर फॉर द वेलफेयर ऑफ डिफरेंटली एबल पर्सन्स मणिपुर सिंदना पांगथोखरे नौना सागलिबा हौरंग कैरेल वारक सबल द लैबा सेंटर द पांगथोखिबा थौरम अदुदा सेंटर की प्रेसिडेंट अमदी चीफ फंक्शनरी अनिना लुचिंदुना हेलेन एडम केलर की फोटो दा इकाई खुमनबगा लोइनना लैशु कतुना थौरम अदुदा सेंटर अदुगी स्टाफ सिंग अमदी यूनिट सिंग की वॉलंटियर सिंग सु सरुयाखी त्रिपुरा लाइश्रम समरेंद्र की चामसुब मपोक कुमोन थौरम पांगथोकलगनी हाइरी लाइश्रम समरेंद्र बर्थ सेंटिनरी सेलिब्रेशन कमिटी इम्फाल अमदी पैट्रियोटिक राइटर्स फोरम त्रिपुराना अनिना खुसमनरगा लाकलिबा जून 19 की नुंचिल पुंग मंगा ताबा मतमदा अगरतला प्रेस क्लब की ऑडिटोरियम दा सकनाइरबा अइबा लाइश्रम समरेंद्र की चामसुब मपोक कुमोन थौरम पांगथोकलगनी
Laisham Samarendra Bhatt Centenary Celebration Committee na haukiba chahi lising ani kun gamangagi July kundagi hautokiba ningsing thoram asigi makha chatharapa thoram oina lakliba June kuntrada Tripura da pangthokadoriba thoram aduda a celebration committee ki convener su oiba Sahitya Academy Awardee Sarachan Thiamna Athoiba Mithunglen Patriotic Writers Forum Tripura ki President 𝐋𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬 Thauramappu amadi Manipuri Sahitya Parishad Tripura ki General Secretary Silaibam Khelamona Akhanaba Mithunglen oina sarukhyagani loinana chahi ama chupna chatharakpa aiba aibi chahi asigi chahi chama surapagi kumon thoromgi loishinbagi mapumoiba thoram lakliba July ki tang kunda Imphal da pangthokani hairi Nomagi oiba Ayushman Arogya Sibir Pangthokre India Laingakna community grassroots level dagi biyam da haksel gi oiba kanaba sing lemna fanghanana ba paikhala pa khungthang ama oiba Ayushman Arogya Sibir gi saruk ama oina Directorate of Ayush Lafelpat amasung National Ayusha Mission Manipur gi miyeng makhada Rural Development Foundation Yaripok Bamolaikai 10-bedded Ayush Wing Thawal amasung Vision Montessori School Yaripok Vishnu Nahana punna silminaduna Nomagi oiba Ayush Health Camp amadi awareness program ama ngasi Yaripok Vishnu Naha mayai lekai da leiba Vision Montessori School da pangthokri Health Camp aduda 10-bedded Ayush Wing Thawal gi MO in charge Dr. Sarita, Dr. Ria, Dr. Jerita, Dr. Sonika, Dr. Monana sarugyaduna nupi angang sing yauna tongan ba ana layong kaya layengduna mathau taba hidak langthak singsu lemna fanganki loinana yoga gi demonstration kaya utuna mahiroi sing amadi mama singda yoga sanabagi kanaba sing adu awareness piki Health Camp adu pangthokpagi matangda Rural Development Foundation Yaripok Bamolaikai gi Secretary 𝐾𝐢𝐯𝐶𝐞 Health Camp asi maruoina Vision Montessori School gi mahiroi sing Oja Singh amadi akoibada lairiba miyamda 10-bed Ayush Wing Thawal gi Doctor kaya lakpiduna lemna ana layingbagi khudongchaba adu pibani Camp asida yoga gi demonstration utuna yoga sanabagi kanaba sing adu mahiroi sing Mapa mama sing amadi akoibagi miyamda awareness piduna khanghanbani haiki Imphal East District ki manungda leiba Nungbrang Awang Lekai Community Hall da nomagi oiba mass awareness cum training program ama pangthokri Chakthong gas matau karamna siznagadage amadi khudong thibadage karamna ngakthokani haibagi matangda pangthokpa program adu AGC Manipur State ka Tumukhong Moirangpurel GP Ward number 7 gi member 𝐾𝐢𝐯𝐸 khusamnaraga Nungbrang Awang Lekai Community Hall da pangthokhibani Hariba awareness program adu da AGC Manipur State Manager SI Joy Prakash amadi AGC Manipur State ki field assistant su oriba Manipur Sumang Lela ki artist Happy Rajan amadi AGC Manipur caretaker Yumnam Asni amadi AGC member state officials singna sarugyaki ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯈꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯀꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯍꯛꯁꯦꯜꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕ ꯅꯧꯅ ꯁꯥꯕ PMJAY ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯃꯗꯤ CMHT ꯗꯒꯤ PMJAY ꯀꯥꯔꯗꯇ ꯑꯣꯟꯈꯠꯂꯕ ꯀꯥꯔꯗ 800 ꯔꯣꯝꯒꯤ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯁꯉꯥꯏꯌꯨꯝꯐꯝ ꯂꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯀꯥꯔꯗ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLA ꯃꯌꯥꯡꯂꯥꯡꯕꯝ ꯔꯥꯃꯦꯁ꯭ꯋꯔ National People Party NPP ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ SI ꯁꯝꯖꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ NPP ꯀꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯊꯧꯃꯤ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯀꯥꯔꯗ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯀꯛꯆꯤꯡ ACꯒꯤ MLA ꯃꯌꯥꯡꯂꯥꯡꯕꯝ ꯔꯥꯃꯦꯁ꯭ꯋꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯈꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯀꯣꯛꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯀꯥꯔꯗ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ CMHT ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯅꯨꯡ ꯈꯛꯇꯒꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯀꯌꯥꯗ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯀꯌꯥꯗ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯐꯪꯅꯕ CMHT ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ PMJAY ꯀꯥꯔꯗꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯂꯤꯖꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥꯔꯗ ꯁꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯌꯥꯗꯁꯨ ꯀꯥꯔꯗ ꯁꯥꯍꯧꯅꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ
ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯏꯁꯥ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯀꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯅꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯐꯪꯅꯕ ꯂꯧꯍꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯍꯩꯔꯕ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯚꯤꯛꯁꯤꯠ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯁꯤꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ MG ꯅꯔꯦꯒꯥꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ 100 ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯔꯝꯕꯗꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠ 110ꯒꯤ ꯁꯨꯍꯟꯒꯗꯧꯔꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝꯅ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯀꯣꯛꯍꯟꯒꯅꯤ इनकम करमना हेंगनहनगनी हाइबसिदा अकन्म मियेंग थमदुना थबक पाइखतलगनी लौमीसिंगी मथौ ताबा हार सिंगसु अथुबा मतमदा फंगहलगनी हाइबा वाफम कया अमसु फोंदोखी भारत सरकार ना मसीगी आयुष्मान भारत की असगुम्बा प्रधानमंत्री हेल्थ कार्ड सिनो याबा हॉस्पिटल चोबो मैम लेग्रे रिकॉग्नाइज होबा मदुदा येंबा चटपा याननाबा हानगी चीफ मिनिस्टर कार्ड से कोई प्राइम मिनिस्टर कार्ड हेल्थ कार्ड ओंथोकपगी अदुगी पोर्टुम लेरे अनीसुबदा आन सोशल सेमद्रिबा एलिजिबल दी होबा समना सरकार की थबक तौदबा अदगी सही 35 दगी 100 बाउ मनुंग चनबा अकोई खर लेग्रे कैटेगरी सी अदुगा मदुगी मनुंग द लेबा फैमिली मेंबर सिंग सी करमायना हारिबा अजुकी हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी सी फंगबा यानबा हैना मदुगी सेमगी प्रोग्राम हम तौजबनी अकोइना कक्सिंग केंद्र की मनुंगदा लंबी थोंग अदगी हॉस्पिटल साबा इमा मार्केट साबा असिगी मयाम सिना पब्लिक की कमन नोइबा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्गा पब्लिक द कानरगसु इसा सागी युमदा कानबा इसा इसागी इमुंग अमदा अकोइगी संगबा याबा कानबा बेनिफिट इनकम लाको याबा सिकर माइना फंगनसिगे हाइबा अमदी लाइरिक तमुरगा हौजिक थबक फंगदना लेबा सिंगसि कर माइना थबक हापसिगे हाइबा असिगुम्बा डायरेक्ट टू द बेनिफिशियरी हाइतारे तौबो मयाम सिजो अखोइ तौनबो होनजबनी अदुगी होनरिबदुगी प्रोग्राम मयाम दुगी मसी सरुक अमनी अखोइना ngasi होनजरिबिसि करिनो हाइबदि इंडिविजुअल फैमिली दा इंडिविजुअल बेनिफिशियरी सिटीजन अमदा फंगबा याबा मागी मपुनसिदा मंगोंदा हेना नुंगा हनगदबा कानगदबो पोतु कर माइना तौसिगे सिनबसे सिसु अखोइगी हौदांग अमनी हाइबसि आई थमजगे असिगा लोइना लोइना ngasi कक्सिंग केंद्र की मनुंग अखोइना सेमैबा लंबी पेबा ब्लॉक थारैबा अयाम्बा अखोइ लोसिले हौजिक ngasi अखोइ चलगा कक्सिंग इरेंगबंदा लाइन डिपार्टमेंट के थ्रू दा MLA एरिया डेवलपमेंट के थ्रू दा अखोइना तौगिबा थबक मयाम अमा ngasi येंगसिनगनी मदु येंगसिलबा मतुंगदा हौजिक नरेगा एना हाना मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की लेरंबा अखोइगी 100 डेज थबक सुरगा लाइर बसिंगदा लेबर की मिनिमम वेजेस पीबगी स्कीम से जुलाई की तांग 1 दगी विकसित भारत हाइना अमा अखोइगी अफबा अखोइगी प्रजा सिंह कानबा अमा हाना नुमित चामनी वरमदौदी चामगा कुन्नी थबक सुबगी अदुगुम्बगी पोडमा अनौबा अमा स्कीम अमा लाकदौरे अदुसु जुलाई की तांग 1 दगी रूरल एरिया दा लेरिबा कक्सिंग केंद्र दा हाइगना सोरा पलेन इरेंग मंद लेरिबा सिंगसी करमाइना कानन सिगे हाइबगी प्रोग्राम दो कोई मथंग मथंग चथरकनी अखोइगी पांदमदी करिनो हारगदी कक्सिंग केंद्र की मनुंगदा लाइरना लेरिबा फैमिली सिंग इमा इपा अहलमन वाना थबक सुरिबसी करमाइना नुंगाहनसिगे मखोइगी इनकम जनरेशन करमाइना तौसिगे हाइबसी असोमदनी अदुगा अखोइना फार्मर की सु हौजिक कुइदबिदा कोई फार्मर सिगे हौजिक यामना लुरबा मतमदा दरकार ताबा हार येनबगी प्रोग्राम हम सो कोई तौरागनी कुइदबिदा अदुना वाई खरसी हायरगा ngasiगी लाकपिरिबा कार्ड फंगबा फंगदौरिबा मयामदा इकाई खुमनबो उच्चबग लोइनना भारत सरकार ना पिरेबा श्री नरेंद्र मोदी की लुचिंग मखाता तौरेबा मणिपुर लेबा इंडिया सरकार सिना पिरेबा कानबसे पुनम अखोइ लौमिनसी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री वाई खेमसान की मखादा पुरेबा पुधरेबा कानबो पुनम से अखोइ पुनम कक्सिंग केंद्र की प्रजासु कानमिनसी लौमिनसी हाइबा वफम खरसी थमजब All Manipur United Face Farmer Association Amufana organized toba RSETI SBI na sponsor tawduna numit 10 gi oipa training program loisinduna certificate yenthokpagi thoram ama Imphal West ke Phobakchau Bazar da ngasi pangthokre ngasi gi thoram adu da chief guest oina 𝐶𝐢𝐯𝐞 social worker president oina Mayengbam Bimol Chan President Amufa Sarukyaki Loinana Amukogi Assistant Publicity Secretary Maishnam Kanta Amufagi Assistant Secretary Thaunawjam Santikumar Sapam Rameshwar Treasurer Amufa Salam Kamal
Secretary Imphal West Fish Farmer Association saruk yaki. Tongan district singi fish farmer nupa nupi punna kuntrana saruk yaduna pangthokiba training program adugi certificate singsu thoram aduda yenthoki. Cookie sing landaduna 𝐋𝐢𝐯𝐬 halakpa amadi yellow furup sing the piriba chaitheng nanglaba 𝐵𝐶𝐼 amasu naga furuki maira paibi lup sing punsinduna apex body amagi makhada lakadaba issue khudimak amato oina thengnabinaba warib lawkhri ngasi nongchil awang sekmaida leiba advanced women society apunba maira paibi awang sekmai gi president usam amubi gi yumda naga amadi maitei furuki khul taramari gi maira paibi singyoiba mifom ama pangthoklaba matungda warib asi amato oina lepnakhibani amato oina lepminaduna issue khudingda saruk yaminagadoriba khul taramari adudi awang potsangbam khulen tendongyang awang sekmai kanto sabal maharabi sandipur tingri khurkhul kanto लेकिन थाबी मखान लियांगमाई विलेज कंगलातोंबी मपाव अमसुंग नमदिलोंग विलेज नि हिरमसी गबरी लेनना पाउमी सिंग उनबदा इमा एस माधवीना फोंदोरपदा हौजिक लमदमसिगी ओरिबा तंगदु लेत्रा दबा फिबमसिदा येलो फुरुप ओरिबा मैतै अमदी नागा सिंगी तुंगलमचत तंबंगमदबा फिबम अमदा लेरी पालिबा लेंगाक असिनसु तौफम थोपा थबक तौदबना येलो फुरुप सिंगदा मिटोप ओरिबा कुकी सिंग लंदादुना मिहात मिपुन चथरकपनी असिगुम्बा तंजा असिदा लेंगाकना मतिंग थोकना थबक तौदबना मरम ओइरगा मिटै अमदी नागा फुरुकी मैरा पाइबी सिंग पुनसिंदुना कमन प्लेटफॉर्म अमदा इश्यू खुदिमक थेंगननबा अपुन बलुप असि सेमबनी लोनना अपुन बलुप असिगी चप चाबा एपेक्स बॉडी अमा थमनबा अथुबदा फुरुप अनिगी मैरा पाइबी सिंग ओइबा मिफमसु पांगथोक्तुना तुंगदा तौरकदबा थबक थोरम खुदिमक्ता अमत्तो ओइना थेंगनबा होटनागनी हाइनसु फोंदोखी नाकलमरोमदा मिफमदुदा सरुक याबा लई लाखिबा मखान विलेज चगी नागाफुरुकी इमा एम माथुबोन न्यूना लमदमसिदा महौसादगी खुंदा लेतादुना नुंशी चानना लेमिनरबा येलो फुरुप सिंगी मथक्ता कुकी खुलाई पाइबा सिंगना लंदारतुना मियाम कांगखोंग चाइनरे मियोय कया मयुम मकई थादोक्तुना रिलीफ कैंप सिंगदा चंगचफम लौदुना लेरी अमदि स्टेट असिदा लेरिबा मसिंग यामनबा सिक्योरिटी फोर्स सिंग असिनसु मियाम निंगथिना ngakpa ngamdre लेरिबा लेंगांग असिसु ममिंगतगी ओइना लेरे मियामगी याइफनबा थबक तौबा ngamdre लोनना नोमा कांगना मिटोप सिंगना येलो फुरुप सिंगदा लंदारकलिबा असि थेंगनबा ngasi naga amadi maitai furuki imasing punduna apun belup ama semnaba hotnariba si yamna faba khongthang amani haiba wafamsu fongdukhi manipur da karam haina mama singna han na khongthang laga sum haina khotlaw ama oina tam jingni pullaga khotlaw lawrusu akoi tarusu tadabakum na thabak su kari su pangthok ta bida akoi bu sum haina laibuse akoi mama ngasi kuntram ri pullaga akoi se karam haina akoi gi khongjang se he nam changsin gadra natraga akoi se jing tamni khaidraga awaba surukda nungaiba surukda nimiam khut samraga thabak sumi ngasi haina akoi se ngasi meeting ama pongthoi aduga loinana ngasi se akoi gi akoina warap kiba adudi akoi gi CM minister CM nasu tabiu ngasi se akoi gi mama singna tarasu tada bukumna tabakri su pangthok draga sum haina akoi bu security force natraga kari tharaga akoi mama singbu yamna wahalaga asilairi aduna nungsi na ngasi dige akoi busu mteng pangbiu mama sing busu sum haina khut chamlaga thabak suna bagi su pullaga nangna akoi busu yamna nungsiraga ngasi mama se akoi na khut samnaraga akoi gi laibak se kandabu yade haina miniam se ngasi
tam jing na khaidana khut pu laga hauzik di karam haina akoi gi laibak se nga ka dobra haina akoi si meeting pham laga akoi gi lam se kandaba yade security force lagda su kari lagda su akoi se khut sam laga thabak susi haina lairiba mama sing busu khanghaningi aduga akoi na hauzik yam warba matamda akoi icha semningai su sem haudre aduga imung semningai su sem haudre hauzik se akoi se laibak se ngakdaba yade haina mi yam hase hauzik se tumba chaba mapham khangdana sumhaina warga laiba matam sida mi yam hase khut chamna na henna amuk susi haibise ngasi media gi thongla haini hauji iramdam manipur sida tangdu leita darba thodo watho kayana thalaba adegi aikhoi semilon sochilakpa amadi kangrup furup singi marakta yamna thohan ningdaba pamdaba thodo watho kaya asi tholiba asigumba thodo asi problem tholakpa matamda hairiba khunja singa sigi nupi singa sina aikhoi mama oibi singa sina amatta oina lepminaraga aikhoi khongjang changchenminaba aikhoi saruk yaminaba awa ana tarakpada amadi thodo wathokta saruk yaminaba haibagi apunba mifamni ngasi aikhoi na phamjari besi maru oibadi aduga tawbudadi hauji oiriba leibaki oiriba phibam asida aikhoi gi mana tadana tasinadana leiraba adugumlaba aikhoi gi maru oina aikhoi gi lengak mapu sing amadi hauji politician sing asigi mafamda aikhoi achauba para ama tambibagi tangai phadaba tangkak adu lakpagi khana daba yadaba naina daba yadaba tangkak sing adu khana nainaraga aikhoina tawgadoriba haiba yaba amadi yadaba nungi oiba kaya amasu leiri madu haiba yadabaduna aikhoina haidraga thaba oino onthokpa yabaduna aikhoi onthoknanabagi damak aikhoigi oiba ngasin mama singi oiba mifamni haibaduni aikhoina ngasi phamjariba mifamasi lamlai amadi chalo apunba mara paibina punsinduna lamlai bazada wakan mifam ama famkhri wakan mifam aduda sarugya kiba singna haukiba me ahumni singani kunhumdoi degi chatharakkiba kanglokki irang ase ngasi fawbo loishindana tangdu leitadana leirakli lengaga sina kanbiba ngamdana leiramba yum amadi miyoi kaya arambai na kanduna lakkibani arambai gi fakiba thomi condition amata yauduna thadu arambai faba yaningde arambai gi tabakta mama khudimakna lepli lengakna kokibu yoktuna thamlibara haiba chingnarakle karigamba fakiba arambai gi thomi thadoraktaba taragadi akanba khongjang changshilakani lengak haibasi miyam singbu ngaknaba leibani miyamgi ihul khangna thabak tawbirau haiba wafam sing phongtuknarakhi state force na tawung bada tawakwa aduga kuki na ko terrorist na akoi bu tamthina wala akoi dagi jin hendoktana indigenous people haibidi naga maitai apun basa huji tawri ba irang sida asuki mati miot mini jadana nairaba haibidi akoi gi isa naga taru ama matuk katna thoga magi imung anu pise ba adagi akoi gi jiri da imung amatunna mafam marang khangna thuathina halaga barak turenda lang thakiba asigumba tamthi tawriba narco terrorist kuki buna khalaga state force central force mayamna support tawsalaga ta leibigi mawong ama uba aduga akoi maitai buna akoi gi karigumba amatang tawda akoi gi aramba icha singse akoi gi aina yadaba thabakni noina khai pai bu yadi haiduna mama moiba akoi su yauna thilurabani khai singse aduga karigumba boida chingnaba leiraga su mafam matam yengaga magi arambai chama phabada mama changa thorkani arambai lising ama thokpada mama lising manga thorkani haibasi musuga mena khangbi ba mi darkar hoy aduga huji tawri ba ira masi akhoi manipur prasad asuki mati warbani waraba matam sida isai su lomna tarjaga matam sida arambai yaruba isa do phagadra haibagi chenabana mama oibe singse nubang nusaya da thibak suban nabang khangre waba sidagi hena waba leitre aduga ngasi akhoi gi mapi mapa oibiriba manipur gi ipa dor haiba tare manipur government sina sentence force da akoi gi si karigumba akoina arambai singse pharu ragadi mama kaya horotuna civil war do thola agadi nepal da nepali singna moina haijaba laujaba do tabi da badagi achau balanjau ma thokhi aduna adugi lanjau do manipur da su karigumba arambai se tattana phagalatuna NI da sinai su haigala gadi mama oi bising sina thorko matamda kanana tinga dawri
mama tholabdi masa soni masa tholabdi mama thokani mama masa tholabdi mapa tholagani civil war je adum lakata aduna akoi central force amadi state force animakta hojik paliba government da akoi hajinin badi makata na arambai icha singda moina tawninga lerga su akoi maram zadana tawba NI da kari NI da sinabam thoke manipur government central government lerga su manipur government haibse masana masabu ngaksa balam natra haiba Anishuba Summer Literary Meet 2026 Hongdokre LYDO CSWA CYWA Amadi CDO Chingmairongna Kusamaduna Thangjam Birchandra Maipakpi Community Hall da Hongdokiba Summer Literary Meet Aduda Sanjambam Silomi Director SS Career Solution Thangjam Joykumar President CYWA B Avishek Sharma President CDO Amadi S Roshan Singh Vice President LYDO na Sarugyaki Literary Meet aduda class 3 dagi 12 fawagi mahirui sing category ahum thongna essay writing debate recitation extempore amadi quiz competition sing pangthoki ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ MLA ꯔꯥꯃꯦꯁ꯭ꯋꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLA ꯃꯌꯥꯡꯂꯝꯕꯝ ꯔꯥꯃꯦꯁ꯭ꯋꯔꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯏꯔꯦꯡꯕꯥꯟ ꯍꯋꯥꯏꯔꯧ ꯃꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯝ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ MLA ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯐꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯔꯦꯡꯕꯝ GPꯒꯤ MGNREGE ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ MGNREGS की लाइन डिपार्टमेंट की मखादा लोइनना अतई अतई स्कीम कया की पाइखटपा सेंगत सागतपगी थबकसिंग कोइने चतुना येंगशिनख्रे ngasiगी yengshin khongchat aduda thoibi bazar dagi lai hidden fauraga uyong makhong taba lambi sembagi thabak irengban panchayat gar manaktagi naucha chithek faubagi paka drain mairembam maning laikaida paper block thaduna semba lambi irengban thoibi bazar gi awang thangba sarukta irum turel maril da tawthoktuna sora irengban nachingbagi water supply scheme ahumsi ishing lawfam semgatpagi thabak paper block thaduna semkiba irengban mairembam hawai rogi ibudau irum ningthaugi laibung loinana mairembamgi thong nachingba kaya yengsinki ngasigi yengsin khongchat aduga mari leinana MLA mayanglambam Rameshwarna phongdorakibada miyoi kharana kakching kendragi MLA mayanglambam Rameshwarna irengban hawairo mairembamgi area da chaukat thaurangi thabak amata paikhat pidre haina social media da phongdorakpada thengnarakpadagi area asida MLA local area development fund amadi irengban gram panchayat ki MGNREGS ki line department ki makhada loinana atai atai scheme kaya ki paikhatpa sengat sagatpa ki thabaksing amuk hana check tawba lakpani mafam asida chaukat thorang ki thabak kaya paikhatli masi MLA ki committee ki miyoi singna punna yengshminaba yagani MLA Rameswar namakha taraduna mahaki kendra ki manungda chaukat thorang ki thabak paikhatpada kakching palel sora irengba na chingba kendra asigi manungda leiba mafam pumnamak chap manana paikhadi kanagumba kharana MLA na lambi sembada kakching manungda khakta sembo oina khaliba asi tawbiganu palel area da black topping tawdaba pareng mari khakta ngaire sora da su kilometer ohum hena black topping tawkhre atai mafam kaya da su lambi thong kaya sengkhre atai atai semgat sagat paki thaba kaya paikhatkhre kakching gi manung da yauna atai mafam kaya da semgadaba wali balambi thong sing yam thuna semnaba honari makhata na paikhalakpa thabak singda miyamna sogat piduna miyam gi thabak tawba ngamnabagi thona pibiu haina phongdokhi Melena Sinbiraga NRGS amadi line department gi members gana kusamna biraga sumba sakhot khongthang haibatare ni komsi public ki apamba gi makha pona asuk phajana sembi baje asi yamna nungai ba pokjai sma chingi MLA na ireng manda thabam ta tawdre na haibidu da aisu aseng ba khogi lairibo worker singji line department gi worker singji thabak tawribra tawdabra na yenge lakda ngasi ireng manda tawrimi ba thabak se khoina anga pa mayam tawrame aina isana khangna tawgibada khogi laikon gi ibudo irum ning thogi laikon sida khogi moi mayamna ireng man prajana haira khanda lai rau dingai mamangda paper block thabagi maduma tawgre aduga loigi turel sida irum marin sida chatpa matamda lambi si leitabadagi koina salaga sangna salena khona lambi ano bam su siamgre adui mathakta irum sigi maril sida
हाइड इरुंगी मली सिगा पकना लंबी असांग मा सेमकपदा इरेंग बन हेक हरकपदगिना अखोगी लोयरमदाई थैब टेक्सम लोम चपगी थैब बावमुगी लंबी अमा सेमगी लेरमे अइना यामना ngasi nuaijadabase development di tawraga akhoi public health center ama saribasi thongji lolaga lermi adu waina hangbata sta maidang bada ngasi si Saturday oraga makhoi gi asa mayam ga tawraga punna imung nung changbagi program ama lai haina habi dai adu mathang dagi di regularly akhoi gi infrastructure si semaga staff sing si matam lagna nai na ba akhoi su haijage adu gi mathakta jal jeevan gi makhada laiba thangna bai singi si अखोइने येंगु मतम हजे अखोइगी NRGS की मखादा तौरीबो पुखरी से याम सांग तौरे तौरीबो पुखरी से दा सोरागी करांची की इरेंगमन की पुलप जल जीवन की मखादा लेबा थंगनवे सिंग से असिदगी पीबो वरमे अदुना थबक से अदुकी मतिक तौरमे हजे अखोइना चलीबा सिदा लंबी सिदा लाकपदा मसिदा थोंग कापी मयाम दो चगे सिगी थोंग से कुइरबनी मसि अदुना अखोइना हनक यारगदी RDD की मखादा नत्रगा PWD मखादा हापगा हयेंग हंगसिछि होय एसओ इंजीनियर लागा मसिगी योना साबा यानाबा कक्सिंग वाइदि साइबा सुमाइना साबा यानाबा एस्टिमेट अमा सेमगा से अथुबदा बिफोर इलेक्शन मामांगदा तौगनी हाइबसि माइ मीडिया दा ओइना कमिटमेंट Society for Disabled Persons Manipur na sinduna Helen Keller gi chamaga nifu taruk suba birth anniversary pangthokri Nongchuk Kameng Ibado Kaubru Community Hall the Pangthukiba Thoramaduda Chief Guest MLA S. Rajan Singh, S. Loken Singh, Secretary AMHPWA, S. Medharani Devi, Chairperson Mayang Langjing JP, TH Lokeswar Singh, Member Ward Number 1 Mayang Langjing JP, H. Brozen Sharma, Secretary to its founder Dhananjoy Special School, Khongmanjon Part 1, H. Sadananda Singh, Singer and Actor, 𝐋𝐢𝐯 Singh Director CRC Imphal, PH Indira Devi Proprietor Indira Kitchen, O Dhanavir Singh Social Worker, TH Pyari Devi Mairapaibi Professor RK Narendra Singh Demographer, CH Pradeep Maitai Assistant Secretary AATM TWC Amadi Nilachandra Nithaujam Retired Assistant Engineer IFC Dina Chingba Kayana Sarugyaduna Thorom Pangthoki Nasi aku ina pagbuhat na bumaya mama. December mayam na pagbuhat basu. Aku ina mayam na uri. Marang sila nasi ikunay sila na iba. December sila aku ina hanta na lobita ba. Ano ba kaya mabang na iba. Iyan sa uri ba basu. Aku ina nung siya sa pagbuhat ba. Aku ina welcome to the respect to be basa. Finally, akabali smoke ay kamsari. Ngayon, doon na po kada swinging ba ka na suyapi. At po, isoro hindi ang pagputo niya mali sila. Aso ko pinilati sa amoy tayo ni Manong Malipirapi. Nung ginagawa ay ikisan suyapi, at po ay ikisan din sa amin ang mga porto na ba nagyaya. Maharaw na may ako katagayit na ilati. Marang sila ay kitamoy na iba, mapoy mo sa portawin ba, nung sikiba kinamang ay nag-isang na, araw ay ibang nagilatuloy. Huyen Lalong Thangta Association Manipur Senduna Manipur ki tongan ba district mangada laiba Thangta Sinam Sangnen Kuntra Matoi dagi lakpa Thangta gi sanaroi nupa chamaga marfu taro nupi chamaga tara amadi official Kuntra humdoina sarugyaduna numit humni chupna pangthokpa Kuntra mangarak suba state sub junior amasung senior boys and girls Thangta Championship 2026 ngasi Imphal West District ki manung chanbada laiba Thangta Mahikol Yumnam Huidrom da loishinkre Lotion bagi thoram aduda Art and Culture amasung Tourism Minister 𝐶𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬 Huyen Lalong Thangta Association Manipur ki President Dr. Huidrom Prem Kumar Thangta Federation of India ki President Thongnaujam Priyo Kumar su sargyakhi Hariba Championship asida Thangta Mahikol Yumnam Huidromna gold kunmathoi silver taruk bronze hum puna medal kuntra fangduna team champion aduga Indigenous Cultural and Sports Academy konung mamangna gold taramathoi silver taruk bronze nipan puna medal kunmanga fangduna first runners up amadi Salai Thangta terana gold tara silver tara bronze mari puna medal kunmari lauduna second runners up takhibaga loinana mitunglen singna medal amadi trophy sing khusinaduna sanaroi singbu pukning thogatkhi Thangta
सब्जेक्ट मदद PhD लोरी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर माना मागी स्टेटस से क्या वांग्रबनो अब पिगले वांग नखोइनसु खंजनगदबसे थांगता अमगी मगुन एवरी अखोगी स्टेट्स ते लैबा अखोई लंगमसिदा अखोगी हौरपदगी लैबा अखोगी नाट की ओबा चन्ना कांग नाट संगीत नाटक अदगिदी लैबा थांगता अदगिदी खुदी मक्सिंगसे लोइना खुंजोमरबा एवरीथिंग खुदी मक्सिंगसे मागी मागी तोन सब्जेक्ट से लोइन यूनिवर्सिटी लैरमने अदुदी अखोगी मसी कल्चर से सफत्तीना हाइगदबा यामना चफलबने अखोगी स्टेट से चफलखिनी नो ऑब्जेक्ट लदो करिगिनो हाइबो ममांग थक्तदी कल्चर मिनिस्टर से अनमना अखोगी ऑनरेबल CM ना दुम पायरम मने वादु हंतक्ती ऑनरेबल CM ना कल्चर से या मरुबा डिपार्टमेंट ने ना एनसिनदी यदुना आयु मरुबा डिपार्टमेंट CM ना ऑनरेबल मनि मनांग से यदुना कोई मणिपुर कुंबगी कल्चर की फंक्शन कुदमक से याउदबदी यादबनिना अदुना कोई खांगता कल्चर यूनिवर्सिटी से हुजी से कोई वखार सागली से मणिपुर की होइना अदुगी मतिक फजन साबने हुजी हुजी छी कोई यामना प्रोग्रेस लेना चथरिबनी अगस्त कोई मरु संगागरे ना एम तो लेजिबनी कोई स्टेट से कल्चर यूनिवर्सिटी से अदुना कोई खांगता स्पोर्ट्स अंत लेजिसे कोई मणिपुर से लेजिबा कोई कल्चर जाति कुंसाग मरीना पुन्न कुंदारे कोई लमसे कल्चर से मसक्ता है कोई कल्चर एंड स्पोर्ट्स ने पृथ्वी की मफों को नहीं कोई से सक्ता नहीं बनेगा कोई लमदा पिकर मणिपुर से या पिकर मणिपुर से मसे कोई हेता खाजन बनते मणिपुर पृथ्वी की मफों को नहीं पृथ्वी ने मसक खंडी से कोई पॉलिटिशियन सिंह मधे राजनीति तौवा अदुना दाना लाइक लाइक सुहाइवा अदुना गनते कल्चर एंड स्पोर्ट्स ने कोई पृथ्वी में मसक्ता नहीं अदुना अखोई हौरकम अखोई नाट की ओइबा अखोई इपा इपुना थमंबा सिगुंबसे अखोई यारेगी कोई महान धनबा अखोई खोनगदबनी अई ममांग तत्तुसोदम लेम नमित लायेंग बगी थौरम तेंथा खोंगबाल दा पांगथोखरे फ्री आई स्क्रीनिंग अमदी कैटरेक्ट सर्जरी कैम्प अमा मल्टी कॉम्प्लेक्स तेंथा खोंगबाल अमदी स्मार्ट सिक्योरिटी सर्विस तेंथा खोंगबाल वेलफेयर एसोसिएशन तेंथा एजुकेशनल एंड स्पोर्ट रिफॉर्मर्स एसोसिएशन सूर्यचंद्र फाउंडेशन तेंथाना सीजे आई केयर फाउंडेशन इम्फाल गा खुसम मदुना पांगथोखरे ngasi thora maduda mit kamari lenena leina sing khangdokpa amadi darkar leiba mioi singda masaga chanaba anoksu lemna piki aduga operation darkar leiraba singda lemna operation tawbaga loinena numit nini hospital da leiba amadi chachok chasinsu lemna mating pangli ngasi lemna mit layengba aduda anok fanglaba mioi sing siza eye care foundation imphal amadi sembiriba pumna mapu thagat pa phongdokhi लेमना लाइंग बगी थोरम मदुगा मरी लेनना स्मार्ट सिक्योरिटी सर्विस टेंथागी सेक्रेटरी प्रताप नहाई ngasi पांगथोकलिबसी की पांदमदी अहलोरबा अमदी मित सोकलबसिंग लोइनना लैता लाइरा सिंह हॉस्पिटल दा चतुना लाइंगबा ngamjadrabasingbu लाइंगनबा सिंजबनी ngasi gi लाइंगबा अदुदा पेशेंट चौंगा तरा मरी लाइंगकी अदुगा मित सोकलबसिंगदा अनकपगी सोकलबा पेशेंट मौद्रागा तरे अदुगा अरापगी सोकलबा पेशेंट होमद्रा होमदोय लेमना अनुपीखी अदुगा कैटरेक्ट की पेशेंट यांखै तरे अमदी पेशेंट हुमफुगा मरी लेमना ऑपरेशन तौबगी खुदोंग चाबा फंगलगनी हाइकी ngasi ki thoramadu loshilakpada siza eye care foundation imphal gi lakkiba dr singda sili lagliba singbu uchara sing khudol tamki aroibada maroiba pawa mohna हौखिबा मे तांग अहम लिसिंग अनि कुनुमदोइदगी थोलखिबा खंगहौदबा इरांग अदुदा मतांगना मतमना याखिदबदगी मरैबाग मफुरुब नुंगसिजबा नहा कयाना थौना लेना चोंगथोरखिबा अदु मरार लेरबा मिसक ngakta tagadoribra haiba wahang paliba lengakta kokomina wahang hanglakli
अमसों मणिपुर नागा MLA सिंगा नागालैंड की चीफ मिनिस्टर का लोइनना होम मिनिस्टर अमित शाह का तोंगाना चीफ मिनिस्टर 𝐲𝐞𝐰𝐬 याउदना उनखिबगी मरम करिनो हाइना CLP की लीडर 𝐾.मेघचंद्रना वाहंग हंगलकली नॉर्थ ईस्ट वीडियो टीवी ने संदोक्चरिबा निमिदांगी मणिपुरी पाव मतंग से लोशिंजरी मियेंग ताबिरिबा पुमनमपु अमुका सोहना खुरुमजरी हक्चांग फन थमगे हाइरबदी इरमदा मसिमक्तदा लैबा ख्वाइदगी फरबा हॉस्पिटल सिंगी मनुंगदा अमा ओइरिबा बबिना हॉस्पिटल लेजरी मफम असिदा थाजबा यारबा अमदी सेल यामना चंगदना स्पेशलिटी कुन हेनबदा अना लायेंगबगी खुदोंग चाबा पिजरी पेडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी कॉस्मेटिक सर्जरी अमदी स्पेशलिटी मखल मखा कयादा अखोगी स्पेशलिस्ट सिंगना मरिक चुमना थवाई हक्चांग याउना लायेंगजरी अदुना स्टेट वांगमदा अमु करिगी चटलुगनी अखोगी मणिपुरदसु हौजिक्ति अवांग थाकी हेल्थ केयर फंगलबदा मतम मांगन बिरगनु सेल हेन तिंगन बिरगनु अखोगी स्पेशलिस्ट सिंगदगी मालेमगी अफब थाकी लायेंग पताप युमफम ओइबा सर्विस लोबियु बबिना हॉस्पिटल where hope meets compassion अकुपम रोल की दमक बबिना हॉस्पिटल सजीवा जेल रोड खाबईसोई इम्फाल ईस्ट लेंगसिंग बिरउ नत्रगा अखोगी फोन नंबर 6909390666 ता कॉल तौबिरउ